الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن من العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك زكاة الفطر قد شرعها الله للصائمين تطهيرا لنفسه من أضرار السهو وتطهيرا للصائم مما قد يشر فيه أو ينقص ثوابه من اللغو ورفث ومواساة للفقراء والمساكين وإظهارا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وما تيسر فيل ما تيسر من الأعمال الصالحات فيه tanube alaye ambe salli cidenka alaka tanuna ka kisibaka ambe sheria mashite minni bato ciela makka kani alak kelem pewte je nyogonte alala ambe sheria muhammadu alaka jondo alaka cidendo no temina kaboy famina li ibadat allazi awjabaha allah ala almuslimin في هذا الشهر المبارك أبي بطولا بطو منوني على يواجب يا سلاموكا ننكالو بريك لمينا أبو بطولا زكاة الفطر على زكاة الفطر أياك سرياي سنبغوكا بركني سنيا مني أدراني السهو minye na folo kanu ko jugu nogo kanni seneya kabo jakatil fitri boli bege sababu ye kanni seneya kabo na folo kanu ko jugu onogoma anifana abeke sababu ye ko mununye sumbaga soro ko mununye sumbaga insura kasuina ko munumba kasumbaraji nakashi minye kuma lankolon ye ani bara lankolon jakatul fitri boli beke sababu ka sumbaga seliya ka bo ulu fanama jakatul fitri boli beke sababu ka kayru waliye ka fantaw ni miskinu ku fana ku shagare jakatul fitri aboli beke sababu jo ala ye nema minke jo inye niye nin kalo su ka daba ani ka kalo imbe jo ala ye ka fori jakatil fitri boli na ke sababu ye ala yo nema minkiye ani bara nyuma munu nogo yaraye sungalo inkono jakatil fitri na ke sababu ye kulu fana barakata doke wa ibn umar radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر سا من تمر أو سا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تودع قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري بل زكاة الفطر على يا واجبيا silamauka yala jakatir fitirire sunna de do wa wajibi de do wa amba ko jakatir fitri farda de do akabbo odelay jumaye abdullah ibn umar ko ako farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatul fitri ako alaka cidenye jakatul fitri ko cidenya ke farda de donc jakatul fitri boli ye farda de na boli ye farda ye abe jonka
jakatil fitri be jonka jakatil fitri be horoka jakatil fitri be cheka jakatil fitri aboli be musoka jakatil fitri aboli be demisenika aboli be makorbaka ni islaman ni be jakatil fitri ba beka ni koni islamade jakatil fitri bika abe bode nanya do jakatil fitri e fardai abe mununka adonna kaba silama udedo jakatil fitri boli bo uludeka hake jumambe bo Abdullah ibn Umar ka hadisa yo fana preparative sa min tamure aw sa min shayr ako sawu kele kabo tamarula ube sawu kele kabo shayriya shayriya munye alikama wakati ulu tumbotu do sawu kele sawi doni ke baga uya jate mina kilo la peseli feunte kele nya chogomi do golo kilo fula ani garamu binani sawi mbebe odema do golo kilo fula ani tilanche mesheri bumbadi nunu ye mundu ka kitabu kono taqriban kilo 7 sawi mbebe odema kilo 7 ni koni yo boyoro yoro shikatala jakatil fitri sawu da palembora kilo 7 taqriban ibumbadi nunu yo ode do ka kitabu kono ye odeta sawu kelende bebo jakatil fitri aboku napa jumambala Abdullah ibn Abbas fanaka hadisa yofanye wani ibn Abbas radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatal fitri tuhuratan lisaimi min al-laghi wa rafasin wa tu'matan limasakin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas ko cirenya jakatil fitri kanka fardai tuhurata lisaimi min arrafasi wallahi ko jakatil fitri kunya munye ko aka sumba ga seneya kabo iyo kuma lankolo ni bara jugu mununke jakatil fitri bole na ke sababu ki seneya kabo kuluma wato umata di masakin anake dumuniye fanta umfanaye donc jakatil fitri botu bokun fule abe sumba ga seneya kabo junubuma avec dumuniye fanta umfanama jakatil fitri abe bo jumanna jumambe ke jakatil fitri be bo hadamaden balodela ambota Abdullah ibn Umar ka hadisala sa min tamuri aw sa min shayri kiden tilela tamaro sawu kele alikama sawu kele ulu tumbo de bo ani Abasaid al-Khudri ka hadisan na Bukhari kono anni Abasaid al-Khudri radiyallahu anhu qala kunna nakhrujuha fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa min ta'an aw sa min tamri aw sa min shayr aw sa min aqit aw sa min jabib rawahu al-Bukhari Abasaid al-Khudri ko ciden tilela kulu tumbe jakatil fitri bo balodela ori ato tumami imamuna Bukhari tumbe bonda do ko jakatil fitri ko abe bo balodela aye bonda foni o chogode kanani abda Abasaid al-Khudri ka hadisai jakatil fitri be bo hadama dem balodela ebe nyana ma ya yoromi mugo kabbalo ye dumuni sugu mununye balo sugu mununye ibe jakatil fitri bo kuludela Shaykh Islam Ibn Taymiyyah ko munu fora hadisa in kono ulu doronte ni e pana be nyana ma ya yoromi na kabbalo ye minya be balo mina jakatil fitri be bo ola misali la malo fule ambe balo malola jakatil fitri be bo malola abe bo nyola ni mugo munun fana kabbalo ye makorine jakatil fitri be bo ola har donik baw ya yira ni ebe yoromi balo ye sogode jakatil fitri be bo sogola hadamaden balo yebe yoromi doron mugo kabbalo be mununka balo fi mununka jakatil fitri abe bo uludela woni yato majhabin nani jamhuru tara imamuna Malik yani Shafi'i ni Ahmad ibn Hanbali uluko jakatil fitri wolila matenya ka bo worila atenye a worila matenye ibabu hadamaden balo de la ibe yoromi
ni hadamaden mogote min be hadamaden balo yimina hadamaden balo yimbe mina yoro men abo o yoro la ikabila kata o yoro la kabo o yoro la me a worila matenye minye Abu Hanifa o de ko jakatil fitri ko a worila ma bese kanye balo te mina yoro mi me donu ke bawo toma soma abolo o ko paske chiden be balo fo wakati mi ko jakatil fitri kabo balo la aya soro sanu ni wori jebbe ulu fana bolo be barake na ko man ka wori un yogonan me chide ma fu ye bu ka jakatil fitri baleri bo ako balo de ka bo me ama baleri bori fu ye sanu fana tumbe wori je tumbe chide ma fu ye chide fana ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu chide ko ni mo mi nye barake ale bi nyamar ya bara minna ikabara be sagimale doni ke baga sahale unko konni ya jakatir fitri wori lama bo ima jakatir fitri boy ka bara be sagima ciden ka bara de a wori lama tenye ni ya wori lama bo ye ciden ka hadisa soso ciden ya balo do fiye ama wori ko fuye ye hadisa soso ani fana ni jakatir fitri kera wori ye anka bo wori la bato mindo jakatir fitri ye bato bangalende ye ni mogo nya bala nimbe borota kata yampe minambe nimbolo kata yampe abeta nyoti nimbeta nyota yampe abeke bato bangalenye odela mena kera wori ko ye sisa ay ka wori be ka jifa kono ni mimbe na dorobi bolo de ka jifa kono ka boka dama jakatil fitri be ke bato dogolenye wala afana dabora ka ke bato bangalende aka bange kene ka be kaye donc on a donné que va voir la matenya a Cheikh Albani ale ko ni mo minye jakatil fitri ni ya bo worila e ko wori de kanyi fantaw makateme baloka ako katawura shinyafula ako kataw folo ye ciden ka hadisa so hadisa nana ciden ko jakatil fitri ka bo balo de la ni e tara a worila ma bo e katawura ye ciden ka hadisa so ika kataw fulanna ni eko jakatil fitri warla madibes pantan na pakateme baloka ako abeko mi eko ala ye sariya min ke sariya ye aka ciden nenka ciden de fantan kan na fado kataw be nimbo abeko mi ba ke kayira de ni ciden ma wori fo ko jakatil fitri warla makabo ciden te fantan kan na fado ede be fantan kan na fado kateme ciden ka ni yakataw bere bere ba de bolo donc ana ambe min fo har ni doni ke ba do ye kuma do fo ambe doni ke ba ka kuma usage kata qur'ana ni sunna de ba kaina mankana ni doni ke ba kera chogo min ka kuma ni qur'ana ye sunna ye nyogonta ambo mina ka barake nai ni min ka kuma min ni aga hakrina min nani qur'ana ni sunna ma nyogonta ambo bila Abu Hanifa yere yode fo Abu Hanifa yere yode fo akwa haramu yara mugoka ika uluka kumata anuka haklina koibe barake nai fo ika do uyuka de lauta yorumide donc Abu Hanifa haklina min fo haklina min do doni ke bawu yake qatawde mugoka na kede jakatil fitri wori la matenya abe bo balode la jakatil fitri abe bo wakati juma bo wakati fulabala abe Abdullah ibn Umar ka hadisala wa amara ni wadda qabla khuruj an-nas ila salat ciden nya mareli ke ko jakatir fitri ka bo sanan ka bo kata sallikene ka bo wakati fulabala bo wakati dagale ani bo wakati mi ni mustahabu bo wakati dagale nya jumaye abe dagaye ki ka jakatir fitri bo ni tile fula no tora ni salliche ibese ki ka jakatir fitri bo Abdullah ibn Umar ale tumbe ni tile ube tile fula tora ni salliche atumba ka jakatir fitri bo kadi mo mumba mina abe daga kabo anni salliche ni tile fula abe wajibi wakati juma jakatil fitri be wajiba de nitile binna sungalo dollaba na kera dominya nitile binna doro jakatil fitri wajibra nitile binna be shaki ka jakatil fitri bo
ibese ka bila fana nanye fajiri salli sana anka bokata salli keneka ibika jakatul fitri bo wode ya abo wati nyumai cide nyanya marianka bo sana anka bokata salli keneka tilebina kamugo to jiya kono ni demmi ngolola ni hari nya tuguna yelede sani tileka bi demmi ngolola tilebina ka soro jiya kono o denka jakatul fitri wajibi parce que jakatul fitri be wajibi wakati mi aya soro jiya kono ni mogo min tilebine tora nya tuguna yele nyogona de tilema bi ni mogo min fatura fatulen ko fe tilebina jakatul fitri taka parce que jakatul fitri be wajibi wakati mi ama soro jiya kono tilebine ko fe ni nya tuguna yele ni mogo min bangera jakatul fitri taka parce que tilebe binna jakatul fitri be wajibi wakati mi atunde jiya kono mais ni tilebe binna ni nya tuguna yele mogo do tumbe nyana mayala tilebe binne ko fe sungalo tile laba tilebe binne ko fe de doro militi tan nyuguna ale ni mbora fatura mais tilebe binna katonina aka jakatul fitri bole wajibi parce que be wajibi wakati mi ya sura be jiya kono donc o ba fo de ma wakati wujo jakatul fitri be wajibi de ni tilebina sungalo do laba ni tilebina donc abo wakati depuis tilebina be se ka bo sanan ka bo kata salli keneka be se ka bo jakatul fitri be wajibi mo jumanka alete komi ko yuru wali chamani na politiki chamande ko jakatul fitri be wajibi ka Allah mogo eni ka dembaya salli dom balo bi bolo ini ka dembaya salli dom balo ba bolo min dara o ka jakatul fitri bi ka salli dom balo no ko ni bi bolo ka ba min dare mboka jakatul fitri boli doka iko o boko ke jakatul fitri abe mogo munungo meni mogo mi e ka salli do nyire balo de ti bolo e ka salli do nyire na bagati de ti bolo ini ka dembaya jakatul fitri binna kaboyka ni ka salli don balon yere de tipolo jakatul fitri binna kaboyka alaka kuma koso fattaqullaha mastatatu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala ko yisra laye aka shego da mayira alatin nin karaba kabila finna mi setiye aw jakatul fitri anye balon munun fo ko abe bo balon de la nyuman de bo nyuma lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ala ko atese ka nyuma yadda balen suru abada fo aw yerebe min fede akode nafaqati e yerebe malo min dude e yerebe malo sugu min fe jakatul fitri bo kodela kode kanyi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun me e yerebe balo malo dela ebe ta nyo ana bele chama ube nyo na bogomugu chama ebe to suma ko jakatul fitri nyinye de ka juguma nyine ka di alama e yerebe min fede e yerebe min kanure balo min kanu jakatul fitri bo odela ode kan aw jakatul fitri iba adi mu'mimma abo ikata dama jakatul fitri asuma akadafa ni atara di emi mafana ni atige ya fo iye ni sawu hakke de do idale mba tigila nana jakatul fitri min de manin kiro hakke de do ube ni sawu hakke de do idale mba tigila abed daga e fana ko obo ika jakatul fitri ye har ni masuma na ya sura tigima a hakke foye anana di ema jakatul fitri tunte e bolo jakatul fitri nana di ema ika salli dom bolo bola atomi tora ifana bese ko suma ka ki ka jakatul fitri ibese ko bo awa ika bali masuru jakatul fitri bedi fantan dema ate di shetigu mare fantaw fantan fana ibali masuru min be ni fantan do ikika jakatul fitri di oma o kausa ika di mogorema sadaqatu alal miskini sadaqatu wala jarrahimi sadaqatu wasilatu kiden ko ne sadaqati dim misidin mate balima yatina ce ako sadaqati kelende baraji biye
min nisi sadaqati di bali masurma ako baraji fula biye sadaqati baraji biye ani sinji tugu abaka bali masuru munun do ko fantawundo abaka jakatul fitri abaduma ini mogo min tan nyogonka ni ko karasa jakatul fitri be bolo ya de ako Allah sagonye ni salli teminan benata wote bere iba foye de salli kene kana jigi kato e bolo kana ka jakatul fitri ta sanan kata salli kene ka akana to wali e bolo ko ka marade ko akana ta de sanan kata salli kene ka obe aka sigi nyogo do yirila ne yere tese kana ta sisa me yi sigi nyogo karasa ta di oma ika khalifa oma mba sura bolo aka bo e bolo sanan kata salli kene kana jigi ka to e bolo de parce que hadisa wore nano o fana la Abdullah ibn Abbas ka hadisa akom man addaha qabla salati fahiya zakatu maqbula wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatu min sadaqati Abdullah ibn Abbas ko hadisa la ako jakatir fitri min fulene ni mo min yapo sani an kata salli keneka jakka min adem bi bolo mais ni mo min nya bila an jigine ka bo salli keneka re ka jakatir fitri bo ako ye sadaqati simple ye bolo te jakatir fitri o ye sadaqati simple de mais ni mo min tin inyina na de e mi ka jakatir fitri bo inyina na de salli kene jiginen ko fere e hakili jigina ja ne mun ka jakatul fitri bo e bi tabo bashiti eka e tay nyinande ube e sisilen tumbe mugo dode ka ko bi ka jakatul fitri bo salli kene jiginen ko fere e otti e yo nyinen ko tigi ko ayinne mi tabo de e be seki tabo e tay qatawde bashiti etaka e babo awa don ke ba ko hari ni tubude salli kene jigre ma jakatul fitri bo o tabbi ka boy kade asara lebbe kay ba bo me jakatul fitri baraji de tiye me foy ka saray ba bo de donc no ni nyakiru doye jakatul fitri la nan tumbe nyu hakiri jigi ola barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأن أتية رضي الله عنها قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى الأواتق والهيد وجواتر القدور وأما الهيد فيعتدلن الصلاة ويشهدن لخير ودعوة المسلمين فقلت يا رسول الله إهدانا لا يكون لها جلباب وقال صلى الله عليه وسلم ولتلبسها أختها من جلبابها أرواه مسلم أنا آتي أقول سيبا مسلم أقول تشيدن يقولون يا مريا minye sungalo saliye anillahi akantige sali ko cidenya ulunya maria musomunun korola uhakilite furu yerela tuguni ani musomunun be kalo bola ani bogotiginu munun yerebe sokono nu ladate kabo kenema ko cidenya ulunya maria ko sali do kanunun be bo kata sali keneka ube kabo musomunun korolawo musomunun be kalo bolawo bogotiginu yo atiya ko cidenya ulunya maria sungalo salli kene anillahi atkantige salli kene ayunya maria kuku bela bo be kata salli kene ka ko menu tara salli kene ka ko musomunun be kalo bola ube musomunun nulu be bange jole dela ulu kanado misirin kono ube kanado salli kene kono me ukajo kofe hera mimbe alabe hera min jigi silamau ka salli kene ka una shere ya ola ani silamau be do munun ke salli kene ka ona ke unyana me munun be kalo bola ulu kanado salli kene kan kono de
uluka to salli kenen ko fe nim misiri do kana do misiri kono me ukana ukajo misiri kenema ukajo salli kene e ko kenema hera mimbe silamo golo ye una sere yala una bo silamo ko do kalama chide nyen fuye e ummu ati akwale ko chide ma e ko beka bo muso beka bo kata salli kene nununka muso do bese ka soroye andola kelen bese ka soroye hijabu ta bolo wolo ba ke chogodi e ko muso beka bo parce que seba telela fantanya tumbe ibe muso do soroye har hijabu te soro bolo akomu amundo be hijabu te obolo ulugo ta ke chogodi sa chiden ko ni hijabu te min bolo akana bokka ta salli kene katere hari na bata balima muso do de ka hijabu sima hijabu te min bolo akata ka balima muso do ka hijabu singa ako ayire sutura noya ka ayire sutura noye kata salli kene ka na bora salli kene ka beta tigi ka hijabu dam donc ne nya gele ya bolo ka iranna muso ni be bo wajibilem bi ka hijabu ka kila de foi ka sutura de donc salli kene cewu abay ko ka je ka ka fini nyumo do kasa jela min kan no ma bodo awu do yere la bena salli kene ka wodi ato cheikh islam bun temia ni hadisa foso de ale ko salli kene boli cewu bolo ko faradu ayu yere de do ko munna ko muso munun yere islamiya sariya jeru ko jama salli tuka ko na fora hadisa kono salli kene kam ciden ko ulu be kappo hari muso munun kan lada de te boni be kappo kata salli kene ka ako obed daga ceba koro bali wo ikene yale ndo banatila obed daga eye chogodi ko e kata salli kato salli kene ko fe oda to bunte me ko salli kene na liye fardo ni de ni hadisa foso mais abe do golo fardun kifaya salli kenen nale abe do golo sunna mais ni hadisa ko so de bunte me ko fardo ni redo ni muso be bora kana yoromi ecce wa korbe se ka to ko fe to wala muso u kappo kana salli kenen ka har muso munum be kalo bola be de kappo fonnan kayo muso koroba do muso furu bali o abede be ko kana salli kenen ka muso turalen de kana mais munum be kalo bowla munum be bange jelowla ulu kana do misiru kono ulu kana do salli kene kono ulu be jokko fe hera min be jigi silamo ka ka ke munyana silamo ka do ka sereyala ambe Allah deni alaka salli alaka ni ayira anyumanna talaba to min tora alaka kenya dama kono alaka ambe lertre qadiruma anka sun ananka ambe salli mununke ambe saragatini nyumaya mununke ambe Allah delala ku be minanye rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تجب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.